Gracias. Inspector Callahan. Jaffe, o de sempre. O de sempre para xantar ou o de sempre para cear? E logo que diferencia hai? Non moita. Oiches, Jaffe. Ainda hai un Ford marrón claro aparcado diante do banco. Ford marrón claro. Sí, Ford marrón claro. Motor prendido. Non o sei. Como vou saber? Fume saindo do tubo de escape. Oh, que horror. O que tal contamina. Sí. Faime un favor, queres? Chama a este número de teléfono. A policía. Sí, dilles que o inspector Callahan cree que hai un 211 en progreso no banco. 211. Entendido. Non esqueces dicirlles que está en progreso, vale? En progreso. Sí, señor. E agora, se agardasen ata que chegue a cabalería. Oh, merda. ¡Alto! Sei o que estás pensando. Disparou 6 veces ou só 5? Pois vouche dicir a verdade, con tanto rebumbio mesmo eu perdín a conta. Pero sendo este un Magnum 44, o revólver máis potente do mundo que che arrincaría a cabeza limpamente, será mellor que te fagas unha pregunta. Síntoma afortunado. Sentes-te prea. Rick, non mo vas dicir. Fillo de...